Kublai Yapi Bara Balai Donald Trump letar bom ke Yemen Hadin baul kular banam tamasyu Hagapor ba Donald Trump le shimnya ke benta kungu presiden basapnya jong ke United States ula kular banten kod igiting yakun bat banam sang tama bon kibru kilangan ba kecing lam jengu kan ban rai ke tunduna jong di tama kiri Henry tang arbana hadin ba long presiden ula pentrai ke jempun jular ke bakrau kumta balai Trump letar bom ya ke Yemen ninya pek hakni ke video Hakas ngi jan ke United States of America kala pentrai ki strike ke bakrau Yemen ki bom ki long persya ke konhon ke bagi kon ki hotis kat kum ki ai point na ke ministry jong ke kot ke kia Yemen ke bal shong perkat da ki hotis hi laya tho ba kumbasan phalangur ki brio ki layam na ki tegisan phalangun ki khanaru ki shakta kani ke jingle kalong ke jing penjulor ke bakrau tam ha kathan hadin ba Donald Trump ulong presiden ha ubnai ke lalong kon ki hotis ki dei ke konhon ki bapersya ke sarkar Yemen ki dei ke konhon shitniam ki bod ya kaniam Islam ke baki kot ke Zionism ke baki breu ha kapang syatai chong ke Yemen ki jubun ha ki snam ki balalain ki hotis ki laki ubor bat ki dalong ke waina ki konhon ki baklan ba ha keri ke Iran ke kersyan ki hotis da ke ba jing Irab ki bor sipai bat ke pisa kum ke jing penpai ki hotis ki lasyem ya ke jing long persya ki Israel bat ke USA Ijukran syai baki kuaban penjulor ya ke Israel namar baki dan jingdai bat ke Iran nak ni kadau ki hotis ki long ke jing maka bakrau ya ke bibat diri ya kathan kamtam ya ke Saudi Arabia kadau walaupun pau nak benta kini ki strike kalong ban pendunai ka bor jong ki hotis bat ban penjat thai ya ki sarkar USA kakam bagi hotis ki pendan kam ya ki dersian ki bala ai da ke Iran ban yakun persya ya ki bipat kiri kamtam ya ke Saudi Arabia dak beter bomnya ki jaka bagi hotis kidon ke sarkar jong utrom kangen bahkan laban pendapat ya ke jing persyang ban penmi jing kelumar bat ban penek ya ki perlok tong US ha kathan Henry kinau persya ki kam ba kini ki airstrike ki laban persyang ke jing long bekan susu ke Yemen kalama ya ke jing lepat ba ke berskausi labun snam ke balawan ra ya ke jing tengan bat ke jing pang ke bakrau ki breu kiting ba ki airstrike susu kinwan ratang ya kecing klano jong kiri bat ba ki belui bat pelong ya kecing ke bakam serkai ha kalian jong kecing rap bat ba karai jong Trump ban ter bom ya ke Yemen kapan iya kecing banam pendan kam ya ki bor sibai hadin ba kecing yakun kalapoy ha bentak ba serkai wat la ulukular ban penkut ya kecing yakun kecing sya penbor ban jubab ya kecing ma bat ban kersan ya ki perlong kalapan long yu ban sim ya karai ban pelut bor sipai hagis ngi ban wan kapartai kalaban pengor ba ban tip kumno ki jing hun kre jong Trump ha ki Yemen kin kata ya kathan bat ya jing sin syar jung kene kan long ki jing sedang jong jing ele ka bakam jrong lani Trump unjai ne ak jing kular jung ban wan ra ya ka suk kasan tangkapor company ki hotes ha Yemen ki lokular ba ki de ka bha jong ka Iranian led axis of resistance ki rebel Houthi ha Yemen ki lepen bana ba ki lang benta jong ka konon Iranian led axis of resistance kabayang persya ya ke Israel ke USA bat kiri syatai perthai ke jinglong jinge kelanang jor nado kabakut jong snem marjar arkulai ha kani kapor ki hotes kilas dang ban set misai bat drone syakling sun hakaret si tatukat ni na kita kiling ba kilangam kinang syong liru kilayam bat shibon ki company cargo kilas dang ban benrap ya kani kathan ki hotes ki kam ba ki jing kelam jong ki kidai bat pen ijing kersan ya ka Palestine ha Gaza kini ki rebel ki kamru ba ki persang tang ban tengu ya ki lemba ki badan dunia sena bat ke Israel ke USA ne ki paralok jongki Henry ki jing ta ki lalong ki basarkai ki lemti karkhana ke lesha penjulor kador penyang kalakiu bat ke US Navy kalau ajegan tho ba ki lamat adu cispa nya pusau tuli ki jing penjulor na ki hotes bon ki company ship cargo ru ki lesem rai banam lesho na ka Red Sea dak baki haban led nak lenti ke bajrong ba na syati jong ke Afrika agar komba menta kumba khatsan persen jong ke jing khayi bat jeng kitmar lengba ke duriau kayat lengba ke ni ka Red Sea kumta kene ke jing kelalenti kalong ke bakta ajur ya ke jing khayi pertai ke Red Sea kalong ke benta ke bokongsan namar bakaya so bat ke Suez Canal kene ke Suez Canal kadai ke lenti duriau ke bakalot tam hapadeng ke Asia bat ke Europe kane ke kanal kalong ke Pekerpang ha ke bankit penyang bat ki liquefied natural gas lani LNG Donald Trump ula kren syapang kani ke jenge da ke bong
Bamenta lapalat sisnem nadu bakiling ba jong ki Amerika kilala banyak sungai lengba kini ke Suez Canal. Wal ajing maham ke baklannya ke Iran da ke baong kumne. Wat maham ne kibat ba Amerika ya presiden jong ki ne ya kilenti jengai ba kai pertai. Lada pilek kumta kan mau namar ke Amerika dan simnya ke jengkit klik pura ban ngamle da kerkom ke bajem. Ke sorkar USA kalau jubab da ke balai airstrike ke Yemen. Da ke bapensyong norim ya ke jaka ba ki hotels ki don. Ha ke jing ya penbeg i hotels ki lokular bakin setunung ban penjular baik ya kiling ba jong ke US Red Sea. Wat la utram Ukraine da ke jing klan ukam ban sedang ke jing ya konfirmai Yemen. Henry ulawan rahi ha ke jing kabalane la pelat sipau senem menta. Kepertai barok ke ngor ban yoi kumno ke jing nong jing kan nang roy namar ka kata amtang ya ka Middle East Henry ya ka kai bat ketimpun poi umpenyang pertai ru. Tang kini kublai shibun.